Kodwa akumnandi kakhulu ake ungixoxele indaba le khonto engifuna ukuzwa la kuwena kancane. Uma ubheka ngoba uthe ukuthi ilunga kanjani indaba yabantu abasha isikakhulukazi laba abangemnandi ekuxhumaneni abangakwazi ukusebenzisa ulimi kahle ekuxhumaneni mhlambe nje emabhizinisini umuntu uma efike ezofuna umsebenzi efike engene nje uyabona nje uma engena impintshi zami kodwa ngene office uyibheka leyo nto ilungiseka kanjani noma ngayithatha ngaqoqa. Hayi ake siqale emuva singathi mhlambe sikhuluma ngokuthi umuntu mayefika ake sikhulume nje ngokuxhumana kuwo konke kuqala nje ekugezeni bese ugqoka ngokwendlela yala oyakhona. Ma uqhamuka ufike ema-office efezile security uthi uzofuna umsebenzi we-security mhlawumbe nje ugqoka isikhindi kanje uyabona akuhlangani mhlawumbe ugqoka ibhulukwe lakho futhi uligqokile kodwa ulibeke lapha enzansi kwezinqa noma phakathi nazo noma enzansi welokhuzana okwala ekufaselwa khona isidwaba ulibeke lapho kuveze umtsintsila noma uveze i-under yakho yakanokusho noma ufaka isikipa sakhe esimhlophe esinye isitayile esikhona ngifaka isikipa esimhlophe ngaphansi usishutheke sehle kodwa manje leso sikhindi leso siyi-under ngoba usishutheke ngaphansi kusho ukuthi usafana vele nalona osivezela i-under nosivezela umtsintsila ukuxhumana lokho kuphinde futhi enye inkinga ila ekubhaleni umuntu esakubhalela nje ubonile okay uSFM ufuna umsakazi ubonile iNewcastle Football Academy ifuna yabona izokwenza noma mina ifunayo nginokuthola ama message athi hola Mkhojebe kuthiwa kubhalelwa njalo umuntu ufuna ukuzodlala lapho omunye ufuna ukuzokhoja omunye ufuna ukuba udokotela ethi hola Mqeqe lento sithola uWhatsApp uFacebook vele sekuyingxenye leyo nto leyo yezempilo sekuyingxenye yempilo leyo uWhatsApp noFacebook umuntu ubhalele leyo nto leyo hola Mqeqe hola Mkhojela noma sawubona Msinga FM ngiphendule yebo ethi umuntu ninjani ethi siyaphila ethi manje sinenkinga manje nginenkinga la noma khona into engifuna ukuyicela la kusho ukuthi lo muntu uyowazi ukuthi ufuna kodwa ufuna ukukhuluma mina uyangihlola hathi manje uyangizwa manje yabona uyangizwa ukuthi awuthi ngimuza kanti uyo ufuna ukukhuluma leyo nto leyo iyasilimaza ke mfowethu angibuyeleke ngilande ngokugcwele ngikhulume ngendaba yokugqoka umuntu akagqoke into ehambisana nosuku njengamanje obathe ngisho ukuthi uyofuna umsebenzi efezile security ufika ugqoka isikhindi noma ugqoka ibhluku uveze izinqa asisho ukuthi bophuthayi yebo asisho ukuthi bophuthayi kodwa gqoka ngendlela ukuthi uma ungena eminyango uthi ufuna umsebenzi we-security efezile sikubone kufanele ukuthi ungaba yi-security ungayimela inkampani ugqoka isikhipa sakho lesi impanzula nojini wakho wafaka kahle yabona ubukeke wafaka isicathulo uyofuna umsebenzi ugqoka ophaqa njengoKhurapawu fire ma uyofuna umsebenzi ugqoka into evala inyawo ngaphandle ke makuwukuthi awunakho ngakwazi ube nakho kushelwe yindlu ingakho siyangeke ngithi mina bangikhuluma nabantu kuhle ukuthi nje isicathulo engathi ungaba nagqoka amateki kuyale kodwa nje isicathulo amahlibhasi ayagqoka impela kodwa okwazi amahlibhasi amateki okubalekile ukuthi
Isicathulo engathi mawusathe uthola itoho ungasithenga nje sibe khona usibeke usigqoke nje wenzela ukuthi sithi usijwayele unyawo uzungeyibabayelo ye-interview usigqoke bese silungise la ekubhaleni uma ubhalela umuntu ikakhulukazi umuntu ongakwazi kuhle ukuthi uthi sawubona mangabe uthe sawubona ku WhatsApp mangabe yamazi ukuthi ubaba awuzuthi dear sir madam ku WhatsApp uzothi sawubona noma sawubona baba noma sawubona ba igama ngumnikeni Mtungwa ngibonile la kuthiwa i-facility services ifuna i-operations manager mina nginakho ngino grade B noma ngino grade A ungakhulumi ngezinto ongenazo ukhuluma ngezinto onazo ngino grade A ngino grade 12 esikoleni noma ngino grade 10 ngike ngasebenza lapha nalapha cha shona ukuthi ngigcine la esikoleni noma ngabe i-report ulithengile kodwa shona ukuthi ngigcine la esikoleni bese lo muntu lona usenayo indlela mayibheka lapho ufanele umfoka Mtungwa u-general manager usenakho ukuthi lo afika umuntu efuna ukubuza ngendlela efuna ukubuza indlela ye-security izokwazi ukumlayela noma kuthiwa akugqekeziwe sefanele lande ukuthi kwenzekeni yini akayibonile yini akangayibonanga uzokwazi ukulanda kodwa mawufika ukuthi ula Mkhonjere noma etha sabona kuya ngokufunana emntwini kuyenzeka noma ugqoke formal kodwa uthola ukuthi usendaweni wrong sithe siyokwenza iphathi yasemsebenzini epark lapha ekomfuluthu ke sase sithi sigqoka ikhindi esimhlophe nebuko yabona wena ufika ugqoke angazi noma ikhiki and boboza noma kicking boboza kodwa ugqoke icathulo ecishe wase wagqoka nebhluke lakho eliformal selicijile neChristiano lapha umuhle impela wazahloma nebhali la esibeleni sangawesomncele wahloma imbali lapho awusahambisana leyo ndlela kodwa akasikho lapho kakhulu kodwa ke ekubaluleke kakhulu la ekubhaleni abantu abaningi bayaluza bayalahlekelwa umsebenzi noma ithuba begcine bengasatholanga nethuba lokuthi beyovela ku-interview ngenxa yendlela umuntu akabhale ngayo umuntu akabhale into akayifuna uma ukuthi uyafika ngqo e-office ukuthi ufica umfana omncane egqoke njengomvuselelo indlela yala ukuthi egqoke ukuze kuzoba khona nanoma ubani ozomemukela mhlawumbe kodwa phela wena mawusungenile la usufika bukhoma wola manje ngicela umphathi hayi ungakhuluma ukuthi uthini hayi angifuni wena umazi ufuna kanti ufuna yena ngqo uyabona yena mawufika endaweni indlela yokuxhumana hlonipha umuntu omficile noma ngabe ubukeke emncane noma ngabe ubukeke njani noma ngabe wenza umsebenzi mhlawumbe wena othi uma ubheka ubone ungabalekile kwesinye isikhathi uzothola ukuthi umnikazi uyasebenza usebenzela yena usele uyabona ufika wena uthi wena ngifuna udirector ethi hayi ungakhuluma yimi udirector uthi hayi unamanga yabona mayisethe khuluma wena lento lena ozoyikhuluma uthi cha ngifuna umthetho wami ngihamba ngicela umsebenzi ngisacela ukusizakala uyeke isitsotsi asemukeleki yonke manje uma ubheka ke leyo iyayenza ukugcina uthola ngomsebenzi ufika uTBC ibhuke yonke iyakudlelela phela ukuthi ugcina ungaqashwanga sidaba noma ungawuthola ngalo msebenzi uma ubheka ngoba mhlambe nina ngale liyabaza abantu asikhulume ngalesakhiwo lesakhiwo lesi sinenkampani embili kukhona uFezile kukhona uMsinga FM lezi inkampani zombili okay umuntu ozakaza lapha siyaqasha neParamalini ekhona yabona njengawe nje hayi ifonele esilu kodwa mase sithi security funeka ubhekisise nanokuthi uzofika uma ufika ke okay uze khona emsakazweni namaphara ayasebenza njengoba na usebenza kodwa wathi sema nje kule kodwa ke sekufuna ukuthi sicabange phela ukuthi
nangu umuntu ke okay thiwa uXolisa uCOO akekho yeah COO kumele uthini lo uthi kumele uKaizer Chiefs Chief Operations Officer mayengekho singamcabanga yini usibanibani noma makuthiwa kune meeting siyohlangana lapha eConsicosi Spa siyokhuluma indaba yedatha lelabasinika lona leli lase office lokuthi sikwazi ukungena kuma email sifuna umuntu ozoyobamba meeting lapho sekukhonto sisiphazamisile konje singamthuma yini umvuselelo 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 uzoya lapha number 1 wathola isiko lokuthi All Star iwasho shuthi uzoke fika uzoya lapha ya khona izimo ephuthumayo uzofika lapha ya ifike egqoka iAll Star ya lahleli iAll Star ngawo engcolile uyongena esitolo okuphatha ukudla uzonqamula ekudleni ezeyongijika ngale ema-office ihamba okunye kudlula kubekiwe emaphasishini kulindele ukuyela la edayiswa khona ufika namakhokho ayini lokho kufakile iAll Star engcolile kusho ukuthi ngoba akazusisiza ngokwanele kuzofanele ukuthi mangabe sixakekile siphinde siyofuna omunye umuntu hayi asimiyeke yabona asimiyeke kuphela usakaza kahle impela usho kahle embhobheni kodwa uzoba istress mase kufanele kwenziwe ezinye izinto uzosipha uyiphara manje iphara ukhona la elingakwazi ukuthi lingene khona ngisho ukuthi ukhona into eyemukelekile number 1 ngithe indlela yokuqala ukuxhumana ukuvuka ekseni ugeza ubuso qinzima okwesibili masuqeda ukugeza uxubha amazinyo ugezela amakhwapha masuqeda ukugeza amakhwapha sawuswehla phela uyophuma nasenzansi bese uqoka ngendlela ezokwemukeleka la oyakhona yes uyasixoxa mangabe angihliki benzima kule mangabe kuyabukeka ukuthi yabona imidlalo webhola yeah sikese amaphara kodwa hayi sikese ngelinye ilanga sahlangana nenye inkinga ufika umdlali uzofuna ukusijoyina mase kuthiwa ngene egroundini usicela amakhokho ukuthi ngisacela ke izinto zokungena manje kodwa usuke kube ufuna ukuzozama inhlanga ukuthi mawubizwe ku-interview efezile security noma umsika FM kufanele ukuthi noma la inqobo aluminium kusho ukuthi uzofika ugqokele nje bese mase kuthiwa ngena ku-interview usekufanele ukuthi bekunike i-shirt hayi usho njalo lo mdlalo ufika kuhle nje umdlali mayofuna umsebenzi webhola ephatha amakhokho nesikhwama sakhe la emhlane egqokele noma i-tracksuit noma ke yibodini kodwa iyikhindi zila makuthiwa ngena egroundini manje uyangena awuthi hayi ngisazohamba ngiyolanda amakhokho ngoba mhlambe besishoda manje sekuyithuba ke lelo sesibuyela ke embuzweni ukuthi lento ilungiseka kanjani abanye abantu abangasilekelela abantu bokuqala bazosilekelela laba abanenkinga yokuxhumana laba basithumelela ama message umuntu uthumela i-message ku Facebook page yomsinga FM uthi hi ubani lo nesikhathi sokuphendula hi umphathi uzothi hi kuyo siyakulungile ke hi kodwa manje hi kanjani ngoba asikwazi uyena umngani wethu uhayi uthumela kumngani wakho ubonile lapha usibhalile page nomsinga FM President Security funa ama security awu10 ufuna ukubuza lokho uthumela uhayi ithuba inqobo kuqola phela lelo ithuba linqobo kuphaka ufike uhlale phela endaba ufike uhlale endabeni ungamani ungabingeleli okungcono usibani wakabani ngifuna ukuthi indaba yakho ke lapha ibalula manje ke ngithi ke ngokulula abantu abazosilekelela yibo kanye laba abasuke besibhalela ohayi ukuthi beshintshe indlela yokuxhumana abesibili abantu esicela ukuthi basilekelele othisha othisha ngoba phela i-composition isafunda namanje iletha letter no informal kusafundwa namanje ngicabanga ukuthi isanaka lezo zinto ezikoleni kufanele ukuthi mangaba mina kade ke ngahamba ngagcina esikoleni mina ngaqeda standard 10 ngifundanga ama grade mina ngaqeda ukufunda wafunda form of biosleting form bafika sengizongena ngafika mina sibuyele ku standard high school ngafunda standard 10 mina ngo97
yabona awusuthe ukukhula khona ngisho ukuthi lezi zinto lezi zanakwa kakhulu futhi ziyasisiza kodwa mawuthi ubheka labantu abafunda manje nalabo abafunde manje bazokuthumela umuntu ebeyinkinga ke ekufonela sawubona yebo njani manje nginenkinga yini inkinga ngifuna ukusakaza ufuna ngithini mina sabona yebo njani ayisiyaphila cha igama mina ngomvuselelo ngwakalinda esidakeni induna yami ucimba ngiphuza umlilo la ngiphuza enkobongweni ngicela ithuba lokusakaza la umsakazo ngiyawuthanda kanti futhi ngithefunda lapha endaweni ethize noma esikoleni bengifunda abaso ngagcina standard 10 kodwa nje ukusakaza nje iyona into esegazini ngisacela ukuzosakaza yabona lapho kulula ukuphendula umuntu ofana nayo ngabe uyafona ngabe uyabhala kungabe i-SMS ngaba i-WhatsApp message kungabe i-email kungaba i-inbox ku Facebook yonke leyo nto leyo iyukuxhumana kodwa sigcina siyabantu siyisebenzisa ngendlela engafanele othisha siyacela ukuthi besisize nabo kulento ngoba abasizi thina usiza yena ngqo lo mfundi wakho siyabonga Kira Powder usiza yena ngqo lo mfundi wakho manje abasilekelele ngokuthi bebafundisa ngisho umfundi mina umuntu ongijwayele manje ngithumelela imessage ethule ngivele ngithule bese kuba ilolu ngijwayele bese kuba ilolu ulimi lolu lesitsotsi ola mkhojero ola mqeqo yabona ola boss I love you awungazi I love you amantombazane yabona ayathanda lezo zinto ahlelwe wathi lezo zinto lezo ziyakuvalela iminyango sebenzisa ulimi olwemukeleka noma lapho othisha kufanele sibe sibangcono mina ngike ngabagxeka nabo bonke ngababopha ngabhandelinye ngathi abafundisi ngibona yabona into yokubhala ukuthi umuntu ezothi kufanele umuntu ethi njani ethi NJN kuyamacasula abanye abantu lebo kodwa mawutheni njani akekho kumcasulayo ukhuluma ngolimo olwemukeleka yonke indawo nolimo olungemukeleki yonke indawo NJN njani umphuzo nawo lo ayibhalwa lento leyo uma ubhalela umuntu into engathi ihlelekile mina ngizeyothisha ngabaxolele ngabachithi NJN ayachithi ngize mina ngayibona lento ukuthi cha othisha bagangi bonke sengibona owami umbana una 12 kulonyaka una 13 kulonyaka sengibona maye esenefoni nayo WhatsApp esengibhalela ama message ngathola ukuthi ubhala nje inkulumo ephelele ngase ngithi mina mhlambe othisha abafundisa into engekho cha iphutha likithi ngqo emakhaya uzofundisa lokho likhona kothisha kodwa futhi nakibo ngqo abafundi likhona nalento lena ukuthi mawuthi manje njengalomfana la yabafana sinabo la ukhona ubani Sithabisi bayibhala mayethi manje efaka uR egcineni no kuthiwa mhlambe yabona egcineni yabo iyawulahla umlilo leyo nto yebo awungazi ukuthi ngingakanani ngibona ngoba mhlambe ngifaka isithombe somfana wami ku Facebook ubona nje wena umfana omncane usuthi hola mnix ngoba ngemnikene nje hola mnix kanti ngifaka isithombe somfana wakithi uyabona hayi omunye umfana ngeke ngaze ngambuza naye wayefuna enye into kimi ngaze ngambuza ngathi mawucabanga ngineminyaka emingaki ngathi uneminyaka emingaki yena wathi una 16 ngathi mina mawucabanga nginangaka wathi hayi mhlambe no 18 19 hawu ngaleso sikhathi leso bengina 42 yebo uthi hola uthami ayiso leso sakhuluma nenkulumo sesiqedile sengimnikele ngase ngawucabanga neminyaka emingaka ngathi ngicela ungaphindi ukhuluma isitsotsi nomuntu ongamazi khuluma ulimi oluqondile ngiyena umnix mina mina ngumnikeli kanti ukhuluma izinto asivale mfowethu sivale ngokuthi khuluma ulimi olufanele gqoka ngendlela ehambisana nendawo oyakiyo okugcina sebenzisa ulimi olwamukeleka yonke indawo okugcina futhi ke manje angikwazi lokho ulifoco ngoba hayi kwethu okay nami ngi-out okugcina ngifoco mawubhalela umuntu ukhona into oyifuna kuye msumumba khuluma wena yonke into ofuna ukuyikhuluma emlayezweni wokuqala
Yeah. Ngiyaphetha la. Yo, hayi ke kuthiwa amaphara bafethi khwalapha angafune khona. Igama lami ngumvuselelo ngohalindi sibonga mina bengizosakaza bese ngiphuma kanje vele kusakaze ngifuneka ikhona kuphela. Siyabonga siyathokoza. Kwande Indaba yosuku kumsinga FM.